ابروکه او روژه ام بادلا پاقش بکنیش حقدی و بغضی و حسادت راستا دای بابا دا و خوشبو برادا و راستا اهل و کت و کارا دا و راستا بسلمانا دا ام بادلا پر محبت و ویان بکن اتراستا خودی و پیغمبر دا و تراستا اهل و کت و کار و بسلمانا دا ام بشین بجهینوه مرتبه که ببین باشترین عبدت خوده وكي عبد الله كري عمري بسيارش بيغمبرك صلى الله عليه وسلم كيش بسلمان الشام ياب قيمة وقدر ترى يه خدان مكانات ومنزلات بيغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي او انسان او كسي خدان زمان الراس يراس بقو او كسي خدان دلك مخموم قلت يا رسول الله مزاني مروف الراس بقو يب خدان قيمته بس دلي مخموم چيه قلت هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد قلت أو دلي يباقش إيش قلناه يباقش حسادته يبر تقوى محبته فيان تراستا خدي پیغمبر هذا وتراستا إيمان دار هذا